Dobar dan, dragi gledatelji. Danas ću vam pokazati kako da uklonite bubuljice sa lica. Znači, evo, ova slika će vam biti u descriptionu. Samo malo da je nađem. Vidite, i onda odete Open with i stisnete Photoshop. Znači, ovaj tutorial će biti vrlo kratak, zato što je to vrlo jednostavno i tu nema komplikacija. U sljedećem tutorialu ćemo napraviti nešto zanimljivo, jedan jako cool tekst. Sad znači, prvo, vidite, kliknete na ovo i zoomirate ovdje, označite ovaj, vidite ovaj brush ovdje, stavite veličinu i samo stisnete, vidite. To je to. To samo pažljivo radite. Evo ga, bubuljice su nestale. Pogledajte, sad zoomirate van, desni klik zoom out, još jednom. I evo ga, riješili smo se bubuljica. Ista stvar vrijedi za mladeže. Znači ovako, evo ga, nema ga. Znači to bi bilo to sve za danas. Nadam se da ste uživali. Ovo je vrlo kratak ali koristan tutorial. Vidimo se.